Pozdrav ljudi, jel se sjećate prije par dana kad sam vam rekla, kad mi je sin zalupio vrata pred nosom i kad se počeo smijat, kad sam mu sam ga izignorirala i danas je došao do mene i kaže meni, mama, idem kod prijatelja, jel bi mogla doći poslije po mene? Ja kažem, naravno, zašto ne bi mogla? Kaže on meni, pa neki dan nisi htjela doći po mene. Ja velim, ali vidiš, rekao, kad si ti prema meni bezobrazan, onda neću ni ja ni tvoje usluge dodate da ispunjavam i tvoje želje. A kaže on meni, čekaj mama, sad zato što sam bio dobar ćeš doći po mene? Ja kažem, naravno sine. Rekao, ako si ti prema meni dobar, rekao, ja sam 10 puta bolja prema tebi. Kaže on meni, mama, od sad ću pokušati biti stalno dobar. Mislim, ja znam da to neće uspjeti, ali, jer vi vidite kako je on sada spojio tu vezu, znači ako sam ja dobar, mama je još bolja. I to sam htjela sa svojom granicom da shvati, ako je on prema meni dobar, da sam ja još bolja. Ako je on bezobrazan, onda nema ni dodatnih usluga od mame. Nadam se da i vi ovako rješavate situaciju. Uživajte!